likaJesu. Haleluya. Sibonga lesuku lanamhla leli sitholile lispecial empilweni zethu. Haleluya. Igama lami ngivile ukuthi kumele sitisho ngokuthi sikubani egameni likaJesu. Haleluya. Ligama lami wathi magwami Agnes wakambheka ngemtaba. Haleluya. Agnes Mbenya endaweni yaseNtunda. Haleluya. Singekusitwa uNkulunkulu nishadele kaHlongwane ngimamhlongwane egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyathatha inkosi labaningi bambale groupini kuphela. Haleluya. Nguye ke mahlongwana lo sindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Ngiyamthanda Kristu ngathi khethela le nkosi ngale lelanga ngayivuma ngathi Jesu Kristu uyinkosi sitamile babe ngoba indoda lelive iyadlula yoma tawudlula letinto lelive mina indaba semile kuphi ngaba kulolo losindisiwe anginamahloni noma mhlambe noma ngabe le holy ingwele yofika le bengitawusho ukuthi Jesu uyinkosi. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sibonga kakhulu umusa wa Kristu Jesu losanele sonke sibantwana kaNkulunkulu egameni likaJesu. Sibonga nje kusinamhla sitobona babe namake. Haleluya. Siyalimukela nasibili ngenjabulo nangentokozo egameni likaJesu. Haleluya. Nalo lonke libandla kaJehova liyalimukela egameni likaJesu. Haleluya. Jesu Kristu uyinkosi. Ndakuhlala phansi. Amen.